Normal we kana dial content barwanya lingwa semeka nor online TV channel and manduna shankos nyak jo ban lingwa seme banarwacha ka kwi refugee netin content gwar ka pin ka jom shalat gwa seme gore jen o de yana nyaka ne ko kien ko de ler ti de kan chwa mala chu gwasentin gor kon no ban de ko tin banarwacha ka kwi registration ka malat ka kwi netin content la refugees loga danan gur ke top ka re kem komandan en chalep no gore ja bana jo me bana je nyakel Kenyam an wala shang yan dangro ngwan ka pai baro ron kina dangro wudi yan dangro wudi dich bukon lerim bana nyakel ka do badan en charge non ka je mi jiram jidit kan online TV channel ko subscribe ko notification bell ko je twan jo bana kwene jo mashangun ne UN United Nation ka queer refugees tin kon tin chada kanasser kanatin chada ka panal kelu ne dial kon tin shiwa rol boy ano ka go ka kwikore dane shituok ne dial kon tin cha displace ano ka jom chalat gwasme me gorno banyo ya kel chalat go ne na registration charge to ka wantwa adornwari kamatar ka kamen jidit and pilep man shal ka lwag dong kamamo charger ya leke wo jan gwaza danen baro fujis ba ka lwagten jan gwaza danen shi kume UN chi kana ya leka ano en rami mo mechuch ke cha daga kor en kor pai to gane jeni kamala kal jeni kareng ke gwaza dan ti tena mi charge displaced no ti kana sir ti ko ulang ne diala to gorkeke UN ano bika rodi report ko ngai ke jeno apanal chete kariya kelio la greta apanal en ramu mo medeje gorno belwag beje ke bechoja danen shush keja dong de jawo moy kador de moy ka kat no da kon mto da ja jika ko tama tele gwetule na la purten eno mede lar no ne ti dong de rander te ka belt de ra kule la jika so totona kan dial da ka teleka ka jawo cha kulat gwasme me kwala nywa ka yakele ne chala no lwag dong refugee kamadan en chalep chala do cha registration charge to charge kul to charge to ka wantwa shale wantwa wareda rol buny shale wantwa wareda wantwa ke matar jen goldan cha registration ten so me jira me mo dong nani katin winemi gorno jin bishop no bigat ku bi pointu bi jo garpin of course sigane dial midong chitre shushka na mo of course side shupten bar miti re shushka ka gudob danan ci kuma kirma yadi chana cha ga joy ke ja doran kone shal ka no re der dil shup so nyaga ja kane ko kien ko bi kane ngaje no registration dung refugee kamen pay lep ka luak dong cha ja tok dunda o mi rami mo dong te ka kam no won ka jano dong gor jano de ro du nyom mo ka kat lo de te ka di te ka kat UN shagwa ka ji ko en system dana yos ke ngejana so chenchi gor no jinde ro du mo ka de te ke kanero ke tieng rodu bi ngaje no system dana te re wichin wina mi ngejana so mi jirame mo dong chit te ka refugee camp no won gwa ka ji kano dong charge display se jiram te ka cam and then gwa dan ti tenane ba je nyok mu wa je scan bon manan te ko ba je ngi ko ngi kana ko ngai ko nan tamme te ke technology mi lere longo mi dong jirami chiwo ka cam wene mo ba je dil tam no ba tet ku ba ke scan ba wang do ba je scan no bi fingerprint bi jalat all those things bi kalat mi cha gwa cha je no shi jiram mo don't take a camera and then by jogono where ka camadan and men bitten especially camni Ethiopia mi jiram kelten
Komen bana ngai ke jen gwas mletin content cha displace ka nasir tan dien chicken tika kem, but cha dorkien cha ka affected jen current situation gwaden shi kum kirma yadi chanwari chaga naka jaki chaga displace. So jo me der gwano an go de yana nywak. Kuma gambel ke kum rol buny kel ke kanit kone la kwar ke gambele Dr. Galwa Ronjel la vice president aram kel mishiwen winemi ko betin kon lat ko rudien ba ko gwich. Shewe ka she kem lwak dong kem chejenen was dana bana ba ke station ten right now mrai kone shana mo chaje tugulo antam tina tigatin lehna letken alo tup gwar kanapin gweketin kon dong de na chuch and all these things in kon gweken o dong de na jako chicken wo nyam wa rel ke jeka rel ke kan dia la manu lo ka dana ba tup so ko kwije mone de yen mission me de nywa ka ne kon ko kien ko de kan te kan ko gwar kanapin so ramichi chuling be chu nywa ka ne ko kien kuma gambel ka jo dana ngai kone ken teken ka bang along bang kien kem ni ti shop ka ngwan tama teka pindien teka mulwak ne te konchila rovji ka luang mdit fanchi luang mutot cause all the benefits we can ka gambela eni luang mutup ke jegje jigambel chi gambel ka rodien but which buin ke liu ko mete ka kormu jitwok don wari ki role South Sudan nika gwate ko ne shana ngaje no kuma South Sudan cha jeg lora ban je ke je ke kwiji Ethiopia ko kan all the refugees including the leader kanete mo chi chenka kamne nying role buin Cam Dima Cam Pinyedo ke jen men chwal ke jawi jen chwale safara nawal ala safara men tik men kwal chwale jawi intama chwale safara nawal kem safara nyok kem masusa me paile banyok na rol buny so gambela karwa dem right kone take kem ne tishop kongwan lok dong paile bekel kem tarpam arrow kem jawi halata fara dio ke kem pinyedu kan dangwan so ken kem no dialati ku kan as ku kan benefit role bun ki role gambela do no shi kan ware longo benefit no ne de kon la baraka la benefit longo cause kan take top position all the position kan e kon nanga ke islander ino ba kan e kon nanga position di de kan e kon kwa pay long but indigenous tell me je kana tika gatin kon la gat gambela tin sha gat so sudan ko mishirami mumi tegoro bji che wala da ka kel dong ba ji pay less dom kem no kurdang baro karam kel wena mo ko buñ ke barta rande ke 50,000 birte ka pa ka pai awuna ka 100 anyok bo loga dan la be la je bana da ka rol Ethiopia cha chuba kai refugee kelo so benefit me di me te grek mi chitok don wari ku ne ngwan ku ga benefit I do know charge utilize and no de door de kalat especially me dong ko organization me take a railway dun yene to la kan ngwan la kan kala de long la kan os community la kan kalo ka la da gwanda let kan especially gambela shigala long ko kor gwan no bar ku ka refugee ku kan ka hos ka kwa ka hos ko kan wari ko nwari tega ka border yen ka border so kunetin kon tin lan wari ken baneten kon tere wike South Sudan ku ga benefit ka ba ka ku ga benefit ba ka ji South Sudan so mu gui kona me de sholo no e mutual ke tenet wante ke dual citizen ko ken war kelaton ko shunya den la kume gwada tiagla na mana nangaten e gambela so jen menen yana mo so man la kula gwi ka gwada te nyamu riga ka chitwo ko zantem me to no sharo fiji shago no bi ne jitar bugadaten murle bugadaten bi kan point kan bara nyak bugadaten so gor ka security ma title especially
ka gwada danen cha kem la tin ta mala lok dong mo gore security medit gore de medit de chi UN amene de bun jen sha chone na panan wo shi ga ban ka war kan murlene no ka barkana but cha ka nyoko man ka ne re konti la local community ka do bran chi nyenge ko ken kwal kan gat jo me janana gore de nyo ya kel kwa nyo ne ko ken no rami mo gore der te ka kat ka dong ko gwade dan me shi kor me to kanna mal jako dong de na ren gwar pin ko de na de lo ji humanitarian bara tama cha na cha ka lawo no de na de ka rodin ko gwar pin ko ne barna na rodin ko tama shi ji wani kan ngaje no shi condition shi ko mu ko ro de rep so shi kan lad no ba mi ne mobile so cha lo ka tama ke kabdori cha je to ka lo dong kan war zone te kam war zone ke nyana nyang kana matar nyen jo dana go de nywa ye kel an ban yo je kel rodin chu je poro je no bi nywa ne ko ken bi ata kaman